шиыр айттық, ось ана тіліні жойма. Ве бұл сазырлаған текстіні эки доклад бір Қырым татар тілінде, бір рус тілінде. Қырым татар тілі полиэтник Қырымда. Мен сеудім біз бірінші ер қазандық. Мен пек бегіндім. Bu konferensiya en esası öz tuğan tiline ya da aslında tillerine tilge celp ediledi had. Ve onun için düşünüp biraz Kırımsko-Tatarski язык по этническом Крыму деген bir mevzusunu seçip aldım. Bu işinin başında onların bir gipotezası, demek tavsiyesi var idi. Изучить, объяснить ne için bizim milli sınıfımızda Kırım Tatar balacıkları var, lakin yarım sınıfımız Kırım Tatarca mükemmel edi, yarım sınıf aslı da anlamay. Onun için balalar tetkik çıkardılar. Я очень им благодарна за их стойкость, за их любовь к языку, за их любовь к Крыму, за их любовь к школе. Но меня просто распирало, во-первых, в Москве чувство гордости. Грубо звучит, но мы просто порвали Москву своими, мне кажется, своим патриотизмом. Я даже удивляюсь, насколько у нас патриотичные дети.